Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 2024. Bwana Senama, umwaka mushya muhire ndetse n'iminsi mikuru myiza. Umwaka mushya muhire kuri twese mushakamba no ku muryango wanyu. N'abadukurikira ariko kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki ndetse no kuri ku muco wacu TV. Tubifurije umwaka mushya muhire n'imiryango yabo bose rwose aho baba bari bose. Yego. Ngira ngo wiwe neza. Twiriwe neza, iri umucyo, hari hameze neza, ikirere cyari kizima. Ariko hakurya rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikirere cyashaka. Ngo indege zagarutse. Ikirere cyahiye muri Masisi, ikirere cyahiye muri Rubero. Ntabwo byari byoroshye mushaka. FARDC ngo iri gutera imigeri ya nyuma. FARDC iri gutera imigeri ya nyuma. Banza atari imigeri ahubwo irimo irahumekera mu kwa nk'umuserebanya cyangwa isigaranye umwuka muke nk'uwo mu rushinge. Reka tujye ku ngingo zacu ibindi turaza kubivuga. Yego, turebe ingingo turi buze kugarukaho. Aha ingingo ya mbere ni uko FARDC yitabaje indege mu mirwano. Aho yazanye kajugujugu muri Rubero. Yego. Jango na Sukhoi 24 ngira ngo. Indi ngingo nuko izaje muri Masisi. Iki? Suko izaje muri Masisi na Nyiragongo hano mu bice bya Goma. Ariko ntizarenza umutara. Birumvikana. Turaza kubibona. Ingingo ya kabiri mu 23 yagaragaje ko idafitiye ubwoba General Masunzu. N'abandi. Twibutse rero abadukurikiye ko General Masunzu aherutse gushyirwaho nk'umuyobozi wa icyo bita zone ya gatatu ya gisirikare. Noneho rero iyo zone ya gatatu mu gace akoreramo bavuze ko ni guhera Maniema. Mbese ni igice cyari Kivu ya kera itaragabanwamo ibice. Ni Maniema, ni Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru. Ukazamuka ugafata hariya muri za Ituri. Mu buryo bwiza ni igice kirimo intambara. Ugafata za Banahowere. Ugafata na Chopo ni kariya gace karimo Kisangani. Yego. Rero ni mu bwatsi bwa Masunzu. Ariko akaba afite ushinzwe ibikorwa bya gisirikare hariya muri kariya gace, bavuga ko yanageze mu bice bya Rubero. General Mandevu. Yego. Ingingo iheruka rero ubwo turaza kuganira ku ruzinduko rwa Tshisekedi yagiriye umunsi kwa mucuti we Ndayishimiye. Yamwakiriye i Bujumbura. Cyane rwose. Reka rero tudatinze twinjire hariya mu ngingo ya mbere. Ingingo irebana n'imirwano. Habaye imirwano muri Masisi, habaye imirwano hariya muri Rubero. Ariko ikintu cyavuzwe cyane cyakanze abantu ni ukuba FARDC yitabaje za ndege zayo za kabuhariwe mu kurwana. Zimwe bita Sukhoi ndetse hari na kajugujugu, turaza turabibona mu mwanya muto. Kajugujugu ikaba yavuzwe mu kirere cya Butembo hariya muri Rubero. Sukhoi ikaba yavuzwe hano mu gace ka Goma kuko niho yahagurutse Goma. Iragenda ariko yagenze umwanya muto ihita igaruka barongera barayiparika. Tutarajya kuri izi ndege Bwana Sentama. Yego. Nkundire tubwira abantu ko mu kanya Igoma haguye ibisasu ibibombe. Birahaguye, nahoze mbona na Okapi, radio Okapi nayo ibigaragaza. Yego. Ariko si mu kanya gusa. N'ejo ngo byaraguye. Igoma ndumva yago. N'ejo byaraguye, ntabwo ari mu kanya gusa ko
maze kubibona mu kanya. Ntabwo tubitindaho rero, twigire kuri izi kajugujugu, twigire ku mirwano uko ihagaze. Reka duhere kuri Sukhoi. Sukhoi buriya abantu baramutse bavuga ko yabiciye yabicika bimeze bite, ariko Sukhoi ntacyo yakoze uretse kuguruka gato gusa, yikaraga hariya hejuru ya Goma, iramanuka igera nka Mubambiro, irazamuka igera ku Kirunga. Igeze ku Kirunga isanga ishobora guhira mu kirere, isubira inyuma iraparika. Bisa nkaho yabuze n'amerekezo. Bari bayishutse ubutasi bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri FARDC, ngo bavuze ko uburyo bw'ubwirinzi, uburyo M23 irinda ikirere cyayo ngo bwapfuye, bwangiritse, butagikora. Abandi noneho bati reka tubirebeshe Sukhoi. Sukhoi barayigurukanye, irikaraze bimwe byayo yiyereka. Sukhoi ikase za Mubambiro epfo hariya na za Mugunga. Sukhoi irazamutse ku Kirunga. Yego. Buriya rero ngo ni indege ikoranywe ubuhanga, ku buryo iyo hari ikintu gishobora kwigabaho igitero irabigaragaza. Yego. Igira sisiteme yo bita ngo ni alerte. Iralerta rwose ikabyerekana. Bwana Sentama, amakuru nayakiriye. Yego. 2:26 nibwo yarangezeho ngo Sukhoi irazamutse. Yego. Ati ngende ubwo ndavuga ubutumwa nahawe. Drone zawe zirakora. Zambwiraga ziti ngende mu kigo cya gisirikare. Uzi ko yari imaze umunota umwe ihagurutse. Yego. Umuntu yambwiraga ati ndi mu kigo cya gisirikare, kuko nawe ni umusirikare, navuga amazina ye, sinanavuga n'abaherereye, ariko umutekano we ntabwo ari byiza. Ikigo yari arimo ni icya Kanyanja. Yego. Kiba kirimo abasirikare benshi, birumvikana. Yego. Ati rwose drone indege Sukhoi irahagurutse, ati kandi mubwire abandi bamenye ko ubu ngubu imirwano igiye, FARDC iri kwitegura kurwanira Ikibumba. Rero babikoze bazi ko Sukhoi igenda nk'itembera. Yego. Igeze ku Kirunga, ibona ko bikomeye, bwa buryo bwayo burimo bugaragaza ko hari inkomyi cyangwa icyayiciye muri Kivu kigihari. Buhita rero bugaragaza ko hashobora kuba ibyago iramutse ikomeje. Ubwo rero niko gusubira inyuma, yasubira inyuma iraparika. Ngo ntiyarashe. Ntiyarashe. Hari n'abampaye amakuru ko. Yego. Nk'uko wari ubivuze birahura nabyo. Yego. Byari igerageza bari bazanye, aho umutekinisiye w'umucanshuro w'umuzungu yaraje kureba niba tekinoloji nshya yazanye ishobora guhangara ubwirinzi bwe mu M23 ikunda. Yego. Ngo ariko asanga nuko ni umwe w'umunyabrazil. Reka ndebe, gusa bambwiye ko ari umucanshuro, ntibambwiye aho akomoka. Mbwira izina rye. Ntabwo barimbwiye naryo. Yaba wari uri izina rye. Gusa mbwiye ko ari umutekinisiye w'indege w'umucanshuro. Yego. Ushinzwe ikoranabuhanga rya Sukhoi. Yego. Akaba ariwe wazizanye i Goma kugira ngo arebe niba GPS igifite ubwirinzi. Yego. Rero amakuru yambwira ati kugeza amagingo aya makuru mu masaha ya 10:00 nuko byanze byabananiye kwangiriza ikirere no guhakinga GPS ibuza gukora kw'ingendo z'indege z'indwanyi muri kano karere. Ati ku babibonye bahegereye nuko indege y'indwanyi ya Sukhoi 25 yagarukiye mu Bambiro, igaruka itarashe nk'uko byari byateguwe. Uko rero niko, ayo niyo makuru mfite kuri izi ndege, kandi ahura nayo nawe wari ufite, Bwana Sentama. Yego. Rero abantu icyo nababwira, yego, sinzi impamvu abantu bahabuka vuba. Sukhoi zaraje
M23 irazitsibura yego zirirukanka. Uwazanye Sukhoi ni nawe wazikuye ku kibuga, ni nawe wazikuye i Goma, arazihungisha. Kuba zigaruye ntabwo icyatumye zikura i Goma cyahavuye, yego cyangwa nticyavuye muri kariya gace. yego Niyo mpamvu nayo yahageze igatinya kurasa igasubirayo. yego Rero abantu ntibagatinye ngo Sukhoi izaje cyane abari ku ruhande rwa M23, kuko Sukhoi ntabwo zawujije M23 gufata ibice, zaje M23 ikirwanira hafi muri za Masisi, itaragera muri Rubero, itaragera muri Warikare. Aho hose bahafashe Sukhoi zihari. Masisi yose yafashwe Sukhoi zihari, za Rubaya na zafashwe izo Sukhoi zihari. Ntibakagira ubwoba. Uwo M23 uri ku rugamba yiteguye guhangana n'imbaraga izo arizo zose zizaza, nta nimwe imuteye ubwoba, kuko ziramutse zimuteye ubwoba yagakwiye kuba yarahunze. Tugendeye rero ku gitutu cya FARDC no gukomera kwa FARDC n'abanyekongo, kuri bo mu gukomera kwabo mu nduru yabo intambara barayitsinze, ariko kuri tere bahora bari muri rekipere, nako mu bitangazamakuru byabo ngo barekipeye cyangwa bisubije, ariko ntibaba baravuze ngo twatakaje. Bavuga gake ngo M23 yafashe, ariko bazindutse batanga amabwiriza ku bantu b'abanyamakuru, bakorera kuri YouTube, bakorera bahari Kinshasa, muri Kongo hose, ko bagomba gutangaza ibihuha, bagakabya inkuru bavuga ko M23 bemereye nabi ngo ubu binjiye ari mbongo. Ibyo rero ibyo byahoze bicicikana ku manywa, bashyiraho ibintu. Hari za video nayo imaze no kubivuga no mu makuru y'Igifaransa, za video zacicikanye kare barimo badoda umuntu w'umusirikare, yego n'ejo yambaye agakabutura bamudoda ku kaguru, barimo bamuvura, bavuga ngo ni uwa M23 bafashe. Umwe yarahagaze ababwira mu Giswahili bamuvure ngo uburenganzira bwa muntu nicyo bubategeka. Ariko mu by'ukuri ndagira nkubwire ko uyu munsi usibye ndaza kuguha ibihamya, yego ngo ndabifite, usibye guhera nyuma ya 8:00 kuza kugeza 11:00, nta n'umwe wari wigeze anyeganyeza undi ngo amuvane mu birindiro. Yego ariko nyuma byaje kuba, ndaza kuguha ibihamya urabyumva. Ikindi mu nyandiko zabo cyangwa mu nkuru zabo bagenda bavuguruzanya, bamwe baravuga ari bongo, abandi ndurumo, yego abandi ngo kipesi, yego. Aho hose rero M23 ni yihari. Kuba bari kuhasheringa ntabwo bisobanuye ko bahafashe. Dore n'amakuru M23 yivugira hano. Yego ngira ngo ni wiri ngomu yatangaje. Biyavuge tuyasome rwose agenda abantu ni magufi cyane, avuga ngo malgré les renforts des hélicoptères de guerre dans le Rubero, et Wazalendo, FARDC et mercenaires prennent fuite dans toutes les directions vers Butembo. Nubwo bifashishije za kajugujugu z'intambara, yego, muri Rubero, baba Wazalendo, aba FARDC, abacanshuro, ngo barimo bariruka mu byerekezo byose bishoboka, mu nzira zose zishoboka, kugira ngo bahungire i Butembo. Yego. Après Kamandi, nyuma ya Kamandi, Kamandi urazi ko hari za Kamandi ebyiri. Kamandi Jite na Kamandi yo ku Jite na Kamandi yo ku Kiyaga. Ari Kamandi Jite na Kamandi Dirake. Ni Kamandi yo bita Jite nyine na Kamandi yo ku Kiyaga. Yego. None zose zafashwe bazisubiranye. M23 yazisubiranye. Après Kamandi, les lions de Sarambwe viennent de libérer la cité de Kiserera et avancent vers Tariha et
cya Vinyonge Mhm. sur le bord du lac Edouard. Aho bahumva. Ndaza kukubwira n'utundi duce ntabwo ari utu gusa, hari utundi twinshi bafashe. Wenda dushingire kuri aho w'ingoma avuze. Yego. Aho ngaho ubwo ni Tombe. Ni Tombe, habaye Tombe kare. Kandi urabona Mushakamba Karame. ni Twitter isohotse haciye iminota igera muri ine. Yego. Turi gukora inkuru kandi turi gukora inkuru saa 4 z'umugoroba cyangwa z'ijoro n'iminota 13 bukano kanya. Ni ukuvuga ni inkuru yo muri uyu mugoroba isohotse ubu. Yego. Ikindi bwana Sentama abantu bagomba kumenya, ntitubasaba kwizera amakuru yacu ku ngufu, ariko ibihamya nibyo bizatuma bayizera. Bizera ibyo tubaha, kubabeshya nta kintu byatumarira. Ikindi rero abantu bagomba kumenya, ejo Mushakamba nahuye n'abantu badukunda benshi cyane, benshi badukurikirana pe. Byiza cyane. Ariko harimo umwe yarambaje ati ariko biriya bintu muvuga nta bikabyo biba birimo. Twe nta bikabyo dushyiramo tubahana gihano. Ikindi nawe twavuze ko yapfuye ngo azuke. Ngo agaragare. Oya nazuka, ikizatwemeza ko yazutse azatunyomoza. Yego. Nawe ubwo azatwihamagarira tubwira ati ko muvuga ko napfuye kandi mpari. Ahubwo utumye nseka nibuka ikintu kinsekeje. Yego. Uribuka dutangaza ko uriya muyobozi wa teritwari ya Rubero yapfuye. Colonel niba ari Kiwewa. Ni Kiwewa Alain. Uriya yarapfuye. Ariko bakomeje kubinyomoza kugeza ubwo Micombero avuga ngo bavuganye kuri telefone. Batashyizeho ijwi rye. Ukibaza ukuntu umukongomani uko umuzi n'uburyo akunda gutwika. Ko bavuganye ntashyireho ijwi rye. Oya atanifasha akavideo ngo bavugane live. Oya niyashyiraho ijwi rye ati ngo twavuganye wenda nubwo bazaba baravuganye mbere y'urupfu rwe, ariko akaba yabikoze byibuze. Reka tureke gutinda kuri ibyo ngibyo kuko kuri kwacu kurivugira. Reka twerekeze Rubero. Rubero hiriwe za sheringi ziteye ubwoba, ariko muri kariya gace ka Nduruma. Yego. Kuko FARDC iri mu nkengero hirya igasheringa igarura muri Nduruma. Arega bwana Sentama. Yego. Dore ahantu M23 ejo yarayirukanye umwanzi, ari naho hari kubabaza kuko M23 yamaze kugota ikintu cyitwa Rubero yose. Yego. Reka ndeba aho mbifite hafi. Yego. Kuko mu makuru nakoze ni wari uvuze kugota Rubero. Oya Rubero byo iragoswe, ndaza kukumvisha n'ijwi ry'umuntu w'umumama uhari. Yego. Ni uri guhamiriza. Hari Nduruma twavugaga. Yego. Nkuko twari tumaze kuyivuga, hari Gipesi na Kipesi twavuze mu kanya. Kipese. Yego Kipese. Hari Mambosa niba ari Mambosa niba ari Mambasa. Yego. Aho ngaho hose hamaze gufatwa, nako intare za Sarambwe zari zihari ejo su kuvuga ngo n'uyu munsi. Ariho nyine bakomeje gushaka kwivuga neza ngo abantu bumve ko hatari intare za Sarambwe cyangwa zitahafashe, kubera ko bari kubasheringa. Gusheringa ahantu ntabwo bisobanuye ko uba wahishubije. Oya nese nitwabahaye urugero na kamandi zose nkuko twari tumaze kubivuga. Twabahaye urugero. Yego. Reka nimbona handi hasigaye kuko ni hane. Nimbona handi naho ndahavuga ko navuze Mambasa, mvuga Nduruma, tuvuga Kipesi. Yego. Hari ahandi hamwe nibagiwe rwose mu kanya ndaza kuhabona ubundi naho mpabwire abantu bamenye ibintu ko bimeze. Katondi. Yego. Hari ahandi hitwa Katondi. Yego. Ubwo nahafashwe ejo. Ubwo rero turaza kongera aho Katondi. Ubwo ntabwo nongera. Hari henshi hafashwe. Ubu unteye kuhashaka ngo mpakubwire. Yego. Kanze mpakubwire ihangane gake. Nta kibazo, reka tubwire abantu Tombe ziba zabayeho ni byiza. Ndabize ko zibashimira rwose.
reka tuhababwire. mu gihe uhashaka reka mbwira abantu ko FRDC nta bushobozi ifite bwo gusubiza M23 na santimetero n'imwe kuko imyaka yose bamaze barwana byarabananiye, ntabwo rero babishobora uyu munsi. Birabagora cyane kuko iyo ugeze aho ukoresha ntabwo ari ibintu bapfa gushobora. iyo ugeze aho ubwira itangazamakuru ukarishyiraho igitutu, abanyamakuru bagiye bafungwa bagafungurwa bahindura imvugo n'inkuru. Uyu munsi bakomeje kubashyiraho igitutu, ariko nkibaza impamvu wenda nkivuga kuri ya videwo mbabare nyigarukeho. FRDC ngo iri kuvura umusirikare w'M23. Yego. Umuntu wafashe umuturage azira ko akorana na M23 kandi badakorana, bakamutwika ku karubanda karibwa, ntabwo yavura umusirikare. Agize amahirwe akabona umusirikare ntiyamuvura, nta nubwo yanamusiga muzima. umuntu warashe inka z'umuturage ngo ni iz'umu M23, ndetse n'uyu munsi zarashwe. Abonye umusirikare wa M23 ntiyamusiga. N'uyu munsi zarashwe muri Rubero, ntabwo zarashwe muri Masisi na Rucuru gusa, no muri Rubero uyu munsi bazirashe. Yego. Umuntu warashe inka ntabwo ashobora kubona umusirikare ngo amusige, ntibishoboka. Utu duce natubonye Mushakamba. Urakoze cyane. Hafashwe Kamandi Jite, hafatwa Kamandi Lac, hafatwa ahitwa Vuhoyo, Kiserera, Kitotoka, yego, Kinyamahiri, Rubange, Katuguru, Kanyandari. Ewe ni ukuzenguruka. Aha hose ni muri groupema yitwa Musindi. Aho hose intare ziba zihari. Aha ngaha hose harafashwe Mushakamba, kandi hafashwe umunsi umwe w'ejo. Yego. Reka mbwira abantu ko abari bukenera amafoto y'inka zarashwe, yego, twaza kuyabaha kuko amafoto turayafite, inka ziraswa. Rero umuntu warashe inka umusirikare ngo amureke. Njye nayasibye ntayo ngifite, ndaza kongera nyaguhe, wongere uyampe rwose. Ikindi abantu bagomba kumenya, bazatinya ahantu M23 yageze ikayifotoreza. Yego. Ntabwo izo nuzo za Mbimbingi, iya za Arimbongo, yego, M23 yageze ikayifotoreza, ntiteganya nizifotoreza izakoresha inama. Aho hantu rwose abantu bazahatinye, bajye bumva ko kuhava biba biri kure. Wabonye akavideo ka Kasehe bavuga ngo M23 yazanye imbunda za gisirikare, imodoka za gisirikare? Ni iyo nabonye ni video. Yego, ya video bavuga ngo M23 iri kuramforusa, ngo mureba ngo imodoka zigenda mu muhanda nko hakurya cyane. Yego. Biriya rero batera ubwoba. Ziriya nyuma yazo ndagira ngo ubwire ko ariho habaye agatendo ko gusunika FRDC bayigizayo. Ariko ubundi kugeza nyuma mbere ya ziriya modoka ho gato, nta n'umwe yaba FRDC yaba M23 wari wigeza kuri undi mu birindiro. Yego. Kandi uko byari bihagaze ni kumwe FRDC sheringa irasa amabombe irasa kure, noneho ARCM 23 igahama hamwe igaceceka. Yego. Yubikiriye. Arega buri muntu utarakubise M23 idafite ibifaru, idafite BM, ntabwo yayishobora uyu munsi. Ni bimwe bavuga mu Kinyarwanda ngo akabuze basize. FRDC yahebeye hariya, imeze nka ya mata y'inka utabona wabuze zitashye uyabone zanduruka. Ntabwo abamaze kugemurira M23 ibikoresho bikomeye. Rega bayihaye ubunane, wahoze ubona ko bishimye, babahaye ubunane, byaba ibintu by'ibiribwa, byaba ibintu by'ibikoresho bitandukanye, ngira ngo barabibonye.
kuva kiriya gihe rero na mbere yaho umuntu uramuzanira BM uyimutwerere mu kazi, ariko buriya ntabwo Kinshasa bakagombye kujya bazonga umuntu w'umusivili w'umuturage ngo akorana na M23 ko ntacyo bakora. FRDC ibashyira ibikoresho. ni amafoto ajya nshimisha nk'iyo mbonye buriya bubiko bwa gisirikare buba bwafashwe. ushaka ngo tukivuga kuri ibi by'imirwano muri ziriya ndege za FRDC, yego, ziriya zikoze mu nda, imwe yikoze mu nda hariya muri Rubero, ubwo za kajugujugu, ya kajugujugu yarashe izingira rasa M23, niba ari kwa kuvangirwa kwa ntuza zabo ngo yabaranazijijisha, noneho ihita irasa aba FRDC. Mu bapfuye harimo umuriyetena, mu bapfuye harimo umuriyetena wapfuye, yego, waguye hariya, yego. Ikindi kijyanye n'imirwano rero, FRDC imaze guhaga hariya Gatare muri Masisi, yaritemye saa 10 mu rukerera iti tumanuke dufate Gisuma, yego, abazi uriya muhanda bwo barahumva, tumanuke dufate Gisuma, tuzamuke dufate Mema, turengeho dufate Bihambwe, nitugera Bihambwe buriya tuzaba twegereye Rubaya. Ariko bakubitiwe utaragera muri Gisuma uturutse Gatare, hari ahantu hanyereraga cyane, ngira ngo abantu bahagenze barahazi, yego, nta modoka yahageraga ngo iharenge. Ni ahantu hitwa mu Bidegede, yego, aho bita kwa Rigo. Bakubitiwe aho ngaho, barakubitwa, bapfuye, hapfuye benshi. Imirambo baramutse bayitwara n'amamoto bayimanura, bayijyana kuri teritwari ya Masisi. Yego. Mu bapfuye harimo n'uwari uyoboye abo ngabo bari bateye. N'ikimenyimenyi, intare za Sarambwe uyu munsi ngo zibitseho icyombo yakoreshaga, buriya zirimo zirabumva ukuntu bakominiketinga bavugana, ko ziba zibumva. Nka cya kindi cya generale, kibe cya generale Kabundi. Generale Kabundi nubwo yikuye imyenda asigara yambaye civile, agapira k'amaboko magufi n'agapantaro k'agatreningi. Ubundi ngo n'ibyangombwa ngo yarataye na uniforme. Arirukanse ngo n'umusirikare we mubona agira ngo siwe. Ikintu cyamukorera bimwe bita mu Giswahili ngo ni ugutamburisha, icyatuma amenyekana cyose, yego, cya gisirikare ngo aragita. Ubundi ngo aragenda, ariko ngo yari yanakomeretse Mushakamba, ntabwo byabura, ntabwo byari byoroshye, yari yanakomeretse dore ko bari banamukubiye hagati, acika atyo rero ngo aragenda, n'ubu ngo arimo kuvurwa. Niko bimeze. Undi rero nawe yakomandinze aramanuka hariya mu Bidegede, baramukubita, bamukubise, bamurasha akaboko, icyombo kiramanuka kitura hasi, agenda akururuka avirirana ngo yaje gupfa nyuma. Yego. Nta gakuru ka Mutayomba? Mutayomba nabonye amakuru ejo biriwe bavuga ngo yapfuye, hapfuye aba escort be nabonaga babiri n'abandi batagaragazaga. Ariko simbizi igihe Mutayomba ntabwo nzongera kumubika. Ikiriho ni kimwe nuko batazongera kumubona. Mutayomba yaba ariho yaba atariho je sinzongera kumubika, nigeze mubika naho yari yakomeretse cyane, aragenda aravurwa arakira. Cyagiye ingungu nyine nuko bitaragira, ariko ngira ngo iminsi irabisobanura. Ni ngombwa tubivugaho byinshi, kuko hari iby'imboni zacu zitubwira, hari n'ibinyoma byinshi bikwirakwizwa. Reka tureke iminsi izabisobanura, ariko icyo nzi cyo, yego, ashobora kuba yarigendeye. Nizere ko ubwo azakirwa na Ruhinda.
ariko Kayomba yagiye abantu b'ikaniro biruhutse. biruhutse. Hari abantu yatwikiye amazu Mushakamba. Arega Mutayomba atagiye umunsi bagakwiye kuba bari kubivuguruza kuko iminsi 2 igiye kugera gushira. Icyo twabwira abantu, Yego. M23 ubu ngubu kubera agasuzuguro no kwirya kwa Kisekedi, Yego. iri kuri target yo gukubita imitwe y'abayobozi y'abayobozi. Yego. Bafite abasinayipa bameze neza biteguye. Yego. Usibye aho bagiriye impuhwe nka Kabundi bavuga bati nuwaca azagwe ku bandi. Ariko abandi uwitwa usibye nadahunga nka Ciko, utazahunga nka Ciko agatwe kazasigara. Ciko we ngo abana bamuhungishije bamwirukanye bamutera amazi. Yego. Hari ikindi kintu nshatse kubwira abantu mise nibuka. Yego. Utubwiye ko irandege ikoze mu nda. Yego. Hari abandi bari kubeshya abantu ngo yisha aba M23. Oya ukuntu indege yanze kurasa koroneri cyangwa majoro wa M23. Ababivuga yego babonye iriya video babivuze noneho biriya binyamakuru byari byategetswe gukora propaganda gutangaza ibihuha. FRDC ihita ifotora baryamishije umusirikare barimo bameze nk'abamuvura bavuga ngo na wa M23. Iriya yaje ejo ni comedy bateguye. Yego. Iriya yagiye hanze ejo ni comedy bateguye bafata umuntu bamwambika imyenda ya M23 nk'uko. Oya iriya myenda ntikinakora Mushakamba, iriya myenda ni ya kera. Uzarebe neza nta musirikare wa M23 uzabona yambaye ntawe pe. Oya hari n'igihe bo ubwabo bafata imirambo yabo M23 yishe. Bakayambika imyambaro ya M23 barangiza bakayifata amafoto. Ibyo ni ukuri. Byanakozwe ku Barundi bo mu bwoko bw'Abatutsi, barayifataga bakayambika imyambaro imeze nka teni ya M23 barangiza bakavuga ngo dore twisha aba M23. Yego. Ugatungurwa no kubona umuronda kwandikiye ati uyu muntu ko mbona asa n'uwiwacu. No tuzi mu Buyenzi. Ukibaza niba M23 yaragiye mu Buyenzi gushaka y'abasirikare bayirwanirira bikakuyobera cyane rwose. Iyi Rubero rero bwana Sentama. Yego. FRDC yayikubitiwemo nk'uko twabivuze. Yego. Amakuru nge mfite aremeza ko hari imbunda M23 yambuye FRDC zirimo Katyusha enye. Yego. Imbunda ebyiri zirasa za Mortier ebyiri. Yego. Ubwo ni imbunda ebyiri zirasa Mortier ndakeka ari nka mota. Yego. Ndetse n'izindi za 82 mm eshatu. Yego. Izo intare za Sarambwe zaziraranye. Ubwo ibijyanye n'amasasu na Kalachnikov byo ntitwakirwa tubivuga kuko biba ari byinshi bishaka. Reka dusabe n'abantu badukurikira. Yego. Nibiba ngombwa bo bitagoye. Yego. Bajye bafata agakayi cyangwa akajenda. Yego. Bitewe n'amakuru umunsi twayamuhereyeho. Yandike. Azatungurwa nuko tutazigera dusubiramo izina ngo tuvuge ngo ryabaye Tombe nako ryabaye yarapfuye uwo muntu cyane mu bakoroneri n'abandi bafite amapeta akomeye kuko ntitwamuvuga kabiri. Ikindi atazumva nuko atazumva twasubiyemo ahantu hari Tombe tutarigeze tumubwira ko M23 yahavuye cyangwa yahikuye. Yego. Kugira ngo babone ko tutameze nka Njike Kayiko rero batakivuga Mushakamba. Amagambo yashize ivuga maze na nuza wo muri Rubero yashize ivuga ngo rigani. Uriya we ubanza akiruka ahunga n'ubise ko banyura ibyerekezo byose bahunga. Njike Kayiko yafataga umushumba uyu munsi akamwambika imyenda imeze uku bugaca akanamugarura akongera ati n'undi mugarura yamwambitse kasike ejo akamugarura yamwambitse antibare ati n'undi twafashe rwose ngaba twabafashe. Biriya yarabikoze cyane. Ni umuntu wazanye ikinamico mu mirwano agahimbahimba ibintu ahimba akahimba abantu agafata abantu. Hari n'aho twajyaga tubona aha imigati n'ine n'amafanta n'ubundi ni babandi
babashumba ngo inzara yari yarabishe ngo arimo arabondora. Ubushakamba rero ariko Gatare ikomeje kuba imirwano. Gatare biriya nakubwiraga niho byabereye. Ariko reka Gatare b'imirwano buriya imeze nka za Arimbongo n'ahandi hirya za Kisumbiro. Yego. Kuko ni inzira yinjira neza muri teritwari ya Masisi ku cyicaro. Bagomba kuharwanira rero kuko FARDC iba yihagazeho ukuntu. Niyo tutavuga FARDC tukavuga FDLR. Kuko hariya no se FDLR n'izamburwa hariya nta handi nuko mongana zikajya muri cya kigo cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Niba nta kindi commentaire wakongeraho twajya ku nkuru ya Oya ndagushyiriraho ibihamya Mushakamba. Yego twumva ibihamya. Ndashaka kugushyiriraho ibihamya. Igihe abantu iyo batumvise ibihamya abantu barambwiye bakunda utu tuntu cyane. Yego. Iyo batatwumvise rero bagira igihe bavuga bati ba bantu batubeshyaga. Bagira ngo turi nka babandi. Kandi babyumve biba bivuga ari n'ibyo mu rurimi rwo hirya hariya. Ari ibyo tuba twahimbye. Rero ni byiza ko bajya bumva bino bihamya. Reka bumve. Yego. Kanyifungure. Tunasigara nguvu ya nguvu. Ngo M23 ngwije ngo n'imbaraga. Basema uwa basuda mingi Rubero. Ngo bisha abasirikare benshi muri Rubero. Ngo abasirikare batangiye kongera kwiruka baherekeza i Butembo. Ngo Butembo yuzuye abasirikare no hejuru. Kupiga masasi ile busiku mzima kupiga masasi banyuma watu wanafanya matasio ilikuwa banabasema bade kufro. Ngo bahoze babasunika ngo bajye kurwana bajye ku rubuga rw'imirwano noneho ngo baranga ngo bararasa ahitwa kuri 3 antenne. Hakuna bapendi revolte ndio apiga masasi ovyo busiku mzima. Obanze baranje bamera nk'abigaragambije ngo barara barasa amasasu hejuru. Beni kutoka kutoa antenne paka Beni hakuna tasoda moja. Ngo kuva kuri antenne 3 ahitwa kuri antenne 3 ngo kugera Beni. Ngo nta musirikare numwe wahabona ngo ni igihugu ushobora kugenda ukifatira Mushakamba. Kule kufo mimi nakimbia mimi nakupa baba M23. M23 iko na impa victoire. Please join tuko kama itaishia hadi mimi sijui. Ngo M23 ngo irimo kugenda iririmba intsinzi ngo sinzi aho biza kugarukira. Mama biko biko Beni bazina kuogopa sana. Ngo abantu bari Beni bagize ubwoba cyane. Wicha wapi abrata Butembo baziko kuogopa. Ngo Beni ahitwa Oicha hakuna kitu nje tutaespere inyari. Ngo barimo baravuga ngo nta kintu twizeye. Kutoa tena kwa mtu mara mbele bataingia sasa banana bataingia sapro. Ngo kuva kuri 3 antenne ngo kuva kuri za antenne ngo kugera Beni ngo nta muntu wabona nta musirikare ntacyo. Ngo rero ngo aba ADF naro ngo bashobora kwinjira. Noneho bagatera ntacyo batangiye. Uvuga abasirikare bose babamanuye Butembo Mushakamba kugira ngo bajye kurwana na M23. Itazafata. Beni bayisigiraho. Byiza cyane. Reka dukomeze. Ariko abantu bamenye ko M23 yakoresheje inama uyu munsi. Uyu nguyu rero uyu we wumva ibyo atubwira. Yego. Sinzi aravuga akajwi kari hasi. Yarumvikana nta kibazo. Birumvikana? Reka nkomeze noneho. Ngo iki hari shefu? Ngo ba FARDC bashatse gufata
hano Nduta na Mambasa. Kuhafata bivuze ko ubwo ni M23 AFC ihari. Abo babyumve bihure n'ibyo ni ukuvuga FRDC bahateye. Yego. Bashaka kugira ngo bahafate. Ibyo byababayeho. Ngo guhera saa 8 rero M23 ngo yabonye bimwe bita umusada. Ukuvuga ingabo ziyongereye zayo hari abandi baje. Kama inasambia upande ya DC kusana pima repuse FARDC mpaka kuna Kanyambi. Ngo none ngo yakubise FRDC ngo irengana ahitwa Ikanyambi. Okay. Ndio hii ndio situation sasa. Ngo uko niko bimeze ubu ngubu. Wabyumvise? Yego. Uko niko bimeze ubu ngubu. Abantu nyine bumve ko intare za Sarambwe ziri mu kazi nk'uko tubivuga. Yego. Buriya ikiza cya hariya M23 w'amakuru yayo ntabwo igishyira ibinyoma hanze, igaragaza ukuri. Yego. Byiza cyane. Ngira ngo ni ibyo naguhaga, sinzi hari indi ariko sinzi ikikubiyemo, reka tuyumve nayo. Reka tuyumve, hangane gake. Umve iyi. Yego. Okay. Ngo ndabyumva. Atubare kompara. Ngo iyi ntambara rero ngo turi kure, ngo ntabwo turimo kuyumva. Ntabwo tuyiyumvisha. Uyu byamucanze muri ya mvugo bajya bavuga ngo byacanze. Kama tu wanakuwa na resistance hizi ni juu ya group pesa mwatambia hizi na sisi pamoja wapata somo si unaangalia. No ngo no kwanga kubyumva ngo ni impamvu ibitera nta yindi ni iyi ngiyi, reka tuyumve. Sekonda bie amkaje kuna meze hii watu recevoir sana huku ni sasa tuko na gana usibu wa kutumisa repuse ngo ni ibiduca intege. Amakuru tubona noneho atubwira ko ngo twakubise M23 twayirukanye twayigijeyo. Barabara mbona nakiao après makadre juko taramukane cyo mugire kula. Ngo noneho ngo hashira nk'iminsi ine ukajya kumva ngo inyeshyamba zafashe undi umujyi runaka. Kandi ngo tubeshya ngo twabirukanye. Yo hapa huku siye wake tunaongelea tunaangalia nyingine mbili wahangaha iwacu icyo dutegereje kugira ngo twemere ko FARDC irangiye hano iwacu yaravuga ari Butembo. Hano Butembo tuvuge tuti harafashwe hararangiye, hasigaye utujyi tubiri. Utwo tujyi tubiri nidufatwa Butembo ngo nimushaka ngo muzifungire ibyangushye mwiruke. Reka twumve. Mabeni Tembo aforo yetu kunayo tuko ni vingine mbili pale mCNN. Ati umujyi wa mbere ni Musene CNN. CNN ni umujyi uri hino ya Butembo. Mara gere mvile mbili katombe basi ngo na Rubero, ni ukuvuga Rubero territoire ikicaro cyayo. Yego. Aho ni hamwe wahoze uvuga hagoswe. Amakuru ariho aravuga ko hagoswe. Yego. Bamaze kuhazenguruka ukuntu. Ngo Rubero territoire. Wagaruka hino werekeza Butembo mu CNN. Iyo miji ko ari ibiri nifatwa. Ngo bizaba byarangiye. tunachunga ama sijaze kwa nibyo dutegereje ngo tumenye uko bimeze. Apose kabisa sana, apose Rubero sana. Rubero bashizemo imbaraga. Tembo none yangalia bari apose bazalendo nabo sana. Butembo nayo nabonye abazalendo bashizemo imbaraga. Ndio vile yake ni sindiri hapana wao wakavuka.
nabo nabibona gushikiriza byago kabisa ngo niyo mpamvu rero kizanyemeza ko AXM 23 bafite intego yabo idasanzwe. Nimbona barenze Rubero bakaza bagafata mu CNN. vraiment FARDC ni mpamvu kabisa. Uyu nguyu ni umuntu ushyigikiye FARDC. birumvikana ngo mu by'ukuri ngo FARDC yacu ngo turayishyigikiye tuyiri inyuma. ariko ni nabyo ariko ko yiva inyuma Bazarendo ngaba ari abagiye imbere. ngo n'indege turimo turazibona hano mu kirere. Bako ni uyu munsi. Gusa ngo icyo tubura ngo ni amakuru nyakuri ngo batumenyesha uko helicopter zirimo kajugujugu zirimo zirasa hirya iri imbere ku rugamba. Uyu rero uyu muntu ni umuturage wo muri Butembo. Yego. N'umuturage wo muri Butembo urumva ko ibyo yivugiraga ati hari imijyi ibiri nimubona ifashwe muzamenye ko biturangiranye. Ari abantu baregwa impamvu Kongo ibeshya ishyira ibinyoma hanze. Urabona abasirikare baba bapfuye ari benshi ku rugamba ikeneye kuzana abandi. Yego. Rero ibinyoma bijya hanze kugira ngo babandi bashya bagiye kuzanwa bumve ko baje gufasha bari gutsinda. Yego. Batatinya urugamba badatsindwa hakiri kare. Yego. Nko gutera akanyabugabo abashya bagiye kuzanwa ku rugamba. Yego. Ngira ngo hari ibyo twatangaje bumvisha ukuri kwabyo ndetse n'ibihamya tutangaje nabyo bibahaye ukundi kuri. Yego. Wakomeza. Reka dukomeze rero nta kindi gihamya mfite imbere yanjye. Turimo tuvuga ku mirwano yo muri Masisi, tuze ku mirwano yo muri Rubero. M23 yagaragaje ko idafitiye ubwoba General Masunzu. Yabitangaje ite? Umuvugizi nako umunyamabanga wa M23 Benjamin Bonima nta kurya indimi nta no guca ku ruhande yavuze ko Masunzu urupfu rumutegereje rwose azaza bakamwica. Yego. Nibeshya akaza kuri runo rugamba. Yego. Wabireba ugasanga nta kintu Masunzu azanye. Yego. Kiruta icyo Ciko yazanye. Yego. Nta kintu Masunzu azanye kiruta icya Kabundi. Yego. Gusa wenda kubera iranka n'urwego Masunzu ariho ntazajya ku rugamba. Yego. Ariko nta buhanga afite, nta bitekerezo azatanga ku rugamba bizatsinda M23 cyangwa biyisubiza inyuma na santimetero n'imwe. Yego. Rwose niha kujya ku rugamba ubwo target ya M23 izamwohereza kwa Ruhinda. Azahura n'abanyadushoka. Cyane rwose bitari by'uyu munsi, bitari ibyejo, bitari ibya rimwe, bitari ibya kabiri kuko bakubiswa ari benshi. Shakamba ndagira ngo nkubwire ko ikintu uvuga ari ukuri. Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo akananiye undi mugabo ntuvuga ngo zana nkurushe. Uravuga uti zana ngerageze. Yego. Ngira ngo urabizi neza abajenerale Kirumwami Peter yaragerageje byaranze. Hari Colonel Wironja wabonye ko akaguru kacitse yari yaravuze ngo azabirangiza. Ngira ngo waramubonye ari maraga umugore we n'abana. Mugabo ntumwibuka. Yego. Bariya bose baragerageje. Ciko ni inshinga yaragarutse. Uribuka undi nawe waje yareza agatuza. Yego. Mukanya agasubira yavuga ati ngo bandashe cyane Wironja. Ni Wironja. Ati ngo barandashe we ngo narwaniraga igihugu kandi yaje avuga ati umugore wanjye n'abana nsize uwo. Cyako dara abasirikare n'abambere muri komedi. Urumva rero ntabwo biba byoroshye Masunzu nashaka agende yikandagira. Ibyananiye abandi bagabo nawe byamunanira. Birashoboka. Ni cyane azarwanira inyuma. Birashoboka kuko na Kabundi yari generale.
gipema imyenda n'icyombo arabijugunya. uyu ushobora kuba anafite experience y'urugamba kurusha Masunzu. Ashobora kutabamurusha, ariko kuba yarirutse kuriya yikuyemo imyenda akiyoberanya ari generale. Uzi generale kubwihakana, mwahura wamubaza uti uri generale, ati reka genda umucuruzi akakubwira ibyo acuruza. Ikigaragara Kabundi muri tekinike yarashoboye, kuko yagiye agerageza gutinza M23. Icyakora cyo yagiye agerageza rwose, tukumva intambara hano ngo harwaniwe icyumweru kimwe bibiri, kandi twari tuzi ko intambara kugerageza guhagarara imbere ya M23 byaga ari iminsi 2-3. Yego. Ariko aho yaziye, reba Kanyabayonga igihe twayikozeho inkuru, reba igihe dukoze inkuru icyumweru cyose gishize iminsi 10. Tuvuga intambara za Matembe, za Kasehe, zaki, ariko reba aho bamukubitiye. Ko intambara itahise igera Rubero. Iragiye rwose. Bakaba basigaye Mandevu n'Amasunzu. Yego. Mandevu rwose nyine n'uwo kuza kwifotoza ntacyo ari cyo. Aje kuryoshya? Aje kuryoshya rwose, ubundi akajya ahunga. Reka dukomeze turebe Tshisekedi ngo yaba yasubiye mu nshuti we. Tutarava aha nubwo ubona yagize Masunzu yaje, hari abandi ba Rwandofone bazamuwe mu mapeti. Barahari. Harimo Gasita wagizwe Brigadier General. Gasita we ngo ntiyanavugwaga, ariko buriya ngo ni Masunzu yabasabiye. Birumvikana nabo bazakorana. Ni Masunzu yabasabiye, ariko nanone kuyasaba ngo nta kindi ni ukugira ngo bamufashe kwigarurira imitima y'abanyamurenge bamwanga. Noneho abo banyamurenge nibabagarura ngo bazashyigikire Kinshasa guhindura itegeko nshinga. N'ibyo ngo agendereye, noneho ngo Makanika ngo azibone ahagaze wenyine. Ariko ibi rero Makanika nawe yamusubije. Sinzi niba wamwumvise. Ntabwo namukurikiye, gusa nabonye video icicikana. Reka yamusubije. Ni byiza ko tujya twumva ibintu ibihamya. Yamusubije agira ati, kanze turebe ndebe ko mubona. Ndamubona mu gihe ukimushaka. Yego. Amakuru mfite muri groupe Umuco Wacu ndabona irimo video wanayirebamo, ariko mu gihe kimushaka amakuru mbona ya yuyu Gasita. Yego. Yabanye cyane na Masunzu, bigeraho Masunzu aranamufunga. Yego. Amakuru uvuga ko yamufunze amezi 6. Yego. Nyuma Masunzu akaza kumufungura akamuganiriza. Yego. Rero ni umuntu Masunzu asabiye igarade cyangwa ipeti, afite icyo amushakaho. Gasita rero niba yemera kuba umukozi wa Sekibi, ni akazi ke. Hari undi witwa Rugabisha nawe umwanzi w'abanyamurenge cyane, abanga urunuka. Nawe ngo bamugize Brigadier General. Yego. Ariko icyo nababwiye abantu bagomba kumenya, uyu Masunzu aje mu gihe bakubizeho Kivu y'Amajyaruguru bikanga, M23 kabera ibamba, bashaka gukora n'igerageza kuri twirwanaho bagasanga n'agati k'inkubirane. Ntabwo wumvise ubuhamya bw'uriya mu majoro yarashe? Ntabwo biba byoroshye. Reka twumve Masunzu. Twumve Makanika. Makanika yabasubije rwose, kandi ijambo rye ririmo ubwenge. Babonye abazungu bari kunyagwa, bari gusenyera, kandi n'abantu b'ibindi ntacyo bakoze, ntacyo batereye, ntacyo batanze umusanzu. Ni ukuvuga ngo ngaho babatwika, abandi bakabarya, abandi bakabagira gute. Iyo ni impfu twategurijwe gupfa. Gusa abari muri iyo turi kubikora ntabwo bari kubibona. Ntabwo bari kubibona. Buriya igisigaye ari ibintu biri kusha.
byanga byakunda bose bazopfa ziriya mpfu baracyapfa impfu zibabaje turacabona impfu zibabaje kubera kuko umuntu utabona umwanzi we zanga zakunda uwo azamubonera ntaho bari bari muri leta abirirwa badutuka n'abandi bigira ngo ni abanyepolitiki birirwa badutuka b'imburamukoro ndibaza ko nta kaga tuzogira kazoruta ko bazorira so kuba hano twaratanga inzako ariko bakazabiheruka niko bigomba kugenda umuntu wirengagije gupfa kwa mugenzi we umuntu warebye abiwabo bashira akabarebera atabuze icyo gukora atabuze uburyo atabuze amaboko atabuze ikintu gukora ngo asoze umuntu w'amaraso ye ndakubwiza ukuri iyi ntambara irimo izarangira iyi ntambara izabarangiriraho iyi ngiyi niba ngo batumira umurenge ukabona mesaje ngo mube maso ukabona mesaje hari umunsi mesaje ziba ziri umurenge nazo zigaturika zimanukira ngo zije bari mube maso wamwumvise cyane rwose ubu se avuze bande ubu mubavuze ntabwo Masunzu twamubonamo Masunzu arabiyumva aravuze ati umuntu warebeye abantu be n'akabuza abavandimwe be bicwa ntagire icyo akora kandi afite kuba yagira icyo akora umuntu wirirwa akora politiki abo bose ni imburamukuru duheruka twatangiye mu bintu bibi ariko ibintu banyuzemo batangira byari bibi atariko bo bashobora kubiheruka yego ni ukuvuga abavuga batangiye bari mu byiza ariko bo bashobora guheruka ibibi arongera aravuga ati tujya tubona mesaje ziza iwacu tubwira ngo mu murenge mube maso hari igihe bizacurama yego mesaje zijye ziva hano iwacu zibabwira ngo mube maso ubwo icyo gihe ngo nibo bazaba bamerewe nabi naho birumvikana ubu rero ntacyo atakuze aramubwiye twakomeza byiza cyane twakomeza tukajya i Bujumbura tujye i Bujumbura wabonye abagabo bahoberana bahoberanye cyane bahuje urugwiro yego turimo turabivuga tuzimiza ariko ni Tshisekedi wasuye mugenzi we wo mu Burundi neva yasuye Evariste Ndayishimiye mwakiriye i Bujumbura yego mu byo baganiriye ku mikoranire yabo ngo banaganira no ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo Mushakamba hari umuntu wambwiye ati Tshisekedi kujya hariya yagiye kuganira na mugenzi we agiye gusaba abo gushira ku icumu cyangwa gupfiye ariko hari ingabo z'u Burundi zazitiwe zabuze inzira zanyuramo ngo zerekeze mu gice cyegereye iwabo ziri hariya muri Masisi buriya bari muri bariya barwana muri za Gatare iyo bagerageje kuzamuka barabakubita bakabasubiza ruriya ruzinduko urarubona uti ruraza guhindura iki ku kibazo bari bafite ndaruvugaho ibintu nka 2 cyangwa 3 yego nk'ibisanzwe yego nuko Tshisekedi ntabwo yamara kabiri atagenda atava mu gihugu cye kandi yaravuye ahandi hantu hakurya yiwe yaravuye hakurya yiwe yikundira ingendo rwose ntabwo aba hamwe ikindi arabona abasirikare be buriya abasirikare bo mu bice biri hafi na Kivu yego nabo muri Kivu basa naho bamaze gushira batangiye kujya yototera bya bice birimo bene wabo yego abaruba bya bice bya Kasayi n'ahandi yego aho ngaho batangiye kuhototera kandi akabona uko bicwamo benshi
niko biteza ikibazo muri bene wabo. Agiye kongera gushuka Neva yongera afate igihiriri cy'abarundi, fata indi batayo yohereze imwe cyangwa ebyiri, afate izindi batayo yohereze, arebe ko intambara yamara kabiri agakomeza akicukurira amabuye y'agaciro. Yego, ibyo rero nicyo bigize, ariko kwira ntambara ntacyo bizahindura. Yego, kuko uwabatsinze ntaho yagiye, ahubwo yabonye ubushobozi busumba ubwo yari afite. Yego, ubwo rero uwabatwikishaga peteroli yo mu Gatadowa, yego, ubu none agiye kujya batwikisha esanse n'itanura no mu itanura. ntabwo bizoroha. ngayo nguko rero. Twagana ku musozo. Yego, twashimira abadukurikiye. Reka dushimire abari badukurikiye rero, tugeze ku musozo w'amakuru yacu. Tubashimire, ariko tunibutsa abatarakanda subscribe kuyikanda, ikandwa rimwe, bakande like kugira ngo bigaragare ko bishimiye ibiganiro tubagezaho, kandi ahanditse share kugira ngo ibiganiro byacu babisangize inshuti zabo, banakande kuri comments, batwandikire, badushyikirize ibitekerezo byabo kugira ngo birusheho kutwubaka. Yego, ijoro rihire rero kuri bose abatwumva n'abatatwumva. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. urakoze cyane Bwana Sentama. Ijoro rihire kuri wowe n'abandi bose badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Afurika, kandi twifurije ibihe byiza abari mu bindi bice bigiye bitandukanye. Iminsi mikuru isoza umwaka cyangwa iminsi isoza umwaka ikomeze ibabere iy'umugisha n'amahirwe n'ibyishimo.